Nilishasema hata mara nyingine kwamba nina ushuhuda wa watu ambao walikuwa na uvimbe, walifikia mahali wanataka kwenda kufanyiwa operation, lakini operation zilihairishwa kwa sababu walipona kwa kutumia castor oil kupaka tumboni na kupaka kitovuni. Lakini kwa wale kina dada, kina mama ambao wakati wa mshahara mwisho wa mwezi wanapata maumivu, ukipaka castor oil wakati ule maumivu yanakuwa hakuna, inakuwa barida wa salama tumboni. Lakini pia kuna njia nyingine unaweza kutumia. Kwa wale ambao pia wana infection, hayo maumivu unaiweka katika inaitwaje ile, mimi sijui ile majina yake sijui. Ile ambayo mnatumia wakati wa mshahara. Taulo. Zile taulo zile. Basi unaweka yale matone, unayapaka katika ile taulo, kisha unaivalia kama ambavyo unavaa wakati ule wa mshahara. Ukivaa hivyo inaondoa infection za sehemu hizo, lakini pia inaondoa kabisa maumivu wakati wa kulipa mshahara. Kwa hiyo njia nyingine ya kutumia, unaweza kupaka tumboni, lakini kwa kina mama unaweza kuweka katika zile taulo za kike ukaivalia. Inakusaidia sana sana sana. Utaona malipo ya mshahara yanakwenda smooth bila zile karakara zile ambazo huwa zinatokea. Sawa. Sawa. Lakini pia kama utaitumia kwa njia hiyo ambayo nimekwambia inaondoa infection katika eneo hilo, lakini harufu mbaya pia inaondoka. Kama harufu inakuwa sio nzuri, watu wengine pia wanatum kwamba anatoa uchafu na harufu inakuwa mbaya, ukiweka na sio lazima iwe ni kipindi kile cha kulipa mshahara. Kama una shida hizo za harufu mbaya unaweka tu. Unaweka pale, unaivaa safi. Sawa.